Sitawufunza live la uNkulunkulu bazalwane encwadini ya Luka 19 verse 13. Usi, and he said unto his 10 servants, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Le Siswati kula magama lawo lithi ase nibone ukuthi ningadidalisa kangakanani letinhlavu ngesikhathi ngisengekho. Hallelujah. Ngicela sivalene emehlo. Babe live lakho lilungile kuyala nekusola nekucondzisa. Babe egameni lika Jesu Kristu lisandro liyabhidlita. Lona liyaphila Nkosi. Siyalimukela ngenjabulo nangenfokodo noma lisola lokuphila ngekwethu. Noma mnini mandla wonke lisiyala lokuphila ngekwethu egameni lika Jesu Kristu. Ngalo siholele indlela entekulunga. Kuze lakho ligama lithunyiswe lithi live lakho mnini mandla wonke asikhanye kukhanya kwethu akukhanye. Kude abantu babone ekhanya kwethu bese badumisa wena. Babe sesalilalela salithobela silenda. Utawukhanya khanya batakudumisa egameni la Jesu. Amen. Mhlambe kulanza kafishane bazalwane i-background yalo scam lesisifunzile noma ke limuva lale nzatshana lesisithe sayifunza la lokuthi asenibone ukuthi ningalitalisa kanganani letinhlavu ngesikhathi sengekho. Ngesingisi babe straightforward but occupy till I come. Kuthiwa lapha inkosi Jesu mayikhuluma lamavi beyongena eJerusalem. Yavetelwa ke embhalweni ukuthi makayongena eJerusalema usuka le kuZakewu na ulifunza lelivi la uNkulunkulu kulesigameko lesendeka kubona Zakewu atawukhombisa ithando lakhe amehlihle esihlahle nayo ngena kakhe masa ungena eJerusalema la bekutaba nekungena kwakhe ngenhlokomo uthi no asengiqale ngibayale naba bantu ngoba beba nekubheka negaza ukuthi lo mbuso inkosi leto wethula leyayivela ikukhombisa ngemandla lamakhulu bebaqabanga bona ukuthi ngumbuso ukuthi utothatha ubukhosi baka Israel alanzele noma akakhweshise bo Herod atoba inkosi leta uba nemandla ngiko nasebuncaneni bakhe Herod wacetha abantu solo afuna kubulala Jesu ngoba naye bekacabanga ukuthi he is a political leader kanti uyinkosi yaphakathe inkosi isibusisi. So ke labazalwane noma ke labantu bekakhuluma nabo atabatshela le parable le ngeva labafunza iRK bathi a parable it's a earthly story with a heavenly meaning. Angitholanga ke lithuba leRK bengifunze udwe. So ke ngidawuzama nje kulandzela naku lengikutholela vini la uNkulunkulu nginibambise nani le ndaba home economics. So kuthiwa is an earthly story with a heavenly meaning. Lala bekasichaza ke le parable. So uthi nakabatshela uthi no kwakunendvodza liyayilungile. There was a nobleman. Lendvodza lelungile yahamba yayeveni lelikhashana. Abelunge ngani Jesu kucala lapho kafishane kumbe sitakuthinga embini. Abelunge ngokuthi wathi usesoni weta wakufela. Abelunge ngokuthi ngaleso sikhathi he was ready to come abetele kutofela wena. Abelungele lokutofela wena. Abelunge ngaloko nangalukunye lokunengi. Lokuthi nje wathi usesoni kodwa Jesu wakufela. Ungananzaba ungaqeli lokufelwa but yena wakufela. Sigaba lesetulu lesiveta kulunga kwakhe. So ke uthi kwakunalo mnumzane noma ke lesikhulu noma le master leyayilungile. Uthi yaya eveni lelikhashana. Mayiya le eveni lelikhashane iya kuyobekwa ukuthi ibe inkosi. Ngicela ukuhamba ngihle ngikubuyisa esigabeni sekuphila kwethu lesikuphilako esikhatsini sanamhla bazalwane ukuthi leso sigaba lasishoko uNkulunkulu lokuthi lendvodza yahamba eveni lakhashane abedisho yena. Kungmanje wafa yena Jesu wavuka ngelisuku lesithathu waphila tinsuku letaba ngemashumi lamane anebafunzi bakhe bambona bo Petro bamboka babheke etulu kwaze kwehla ingelozi yathi yemadvodza aseJuda nimeleni nibuke etulu lo Jesu lenimbona hamba ngayona le ndlela futhi utawuphinza abuye. So loke ahamba ngalelo langa ngaleso sikhathi kuze kube nginyalo nguye lendvodza lelungile. He is the nobleman who went to the far country. Ilendvodza lelungile yayeveni lelikhashana. So eleveni lelikhashane la kaya khona waya kuyobekwa ukuthi abe inkosi. Sihlethi nje namhlala ebandleni noma la esontweni uyinkosi. Ngiko sikhona ukuthi masithi egameni lika Jesu ninemoya lemibi phumani iphume ngoba ithobela inkosi. Lithi iBhayibheli waseNkulunkulu yamphakamisa kakhulu kuze kuthi egameni lika Jesu Kristu emadolo akhothame. Indlebe divume kuthi Jesu Kristu inkosi. Hallelujah.
so ke wacrownwa noma sewabekwa lokuthi abe inkosi lese sikumele nyalo ukuthi inkosi ibuye bazalwane. It is the return. Uthi lo mbhalo waya kuyobekwa ukuthi abe inkosi bese sewuyabuya. So la sime khona simeleke in manje kubuya kwakhe. Lo mbhalo ke bazalwane lo lothi occupy till I come. Lo lothi asengibona ukuthi nginayidalisa kanjani leli talenta noma le King James ithi it's a mina uyabona. Ningakudalisa kanjani ngize ngibuye kulesikhathi lesi sikhathi sekudalisa leli talenta aze abuye noma ke sikhathi sekudalisa the pound according to this version aze abuye kusukela ahamba kuze kube sikhathi la tawubonakaliswa ngayo. We are just sikummission yinye nelibandla laqala empeleni libandla solo linye bazalwane kusukela laqala lasungula abapostoli babekasekelo kuze kube nginyalo libandla solo linye nathi sifike sathatha ibhethi noma ke leluthi siyawuqhubela kulabanye nangabe Jesu ngeke abuye saphila because libandla solo likhona lenhloso yinye to make sure ukuthi the mina iyakhipito asesibone ukuthi ningalidalisa kanjani ngesikhathi ngisengekho. Le assignment ke bazalwane noma ke le nsaya le lo mbhalo usivetela ukuthi le parable ithi waniketa umuntu ngamunye wabita 70 takhe abalishumi wasuniketa ngamunye. So njengoba sikhona ngako bazalwane la sithi 70 takhe sonke nangabe sisinzisiwe so ngamunye siniketwe leli talent. Ngitheke ake ngivete ukuthi ngiyavumelana nalomqondo lothi leli talenta kungaba skill sami sekukhuluma leli talenta kungaba imali uNkulunkulu la ngivumele ukuthi ngiaccess leli talenta kungaba noma ngabe yini lo ngayisebenzisa ukuthi ibe yinsita ukuthi kuhambisa kwakho livangeli kwendeke kangcono but ngiphinze ngiya subscriber kule school of thought lesithi leli talenta ngimongcwele ngoba bonke labamemukela wabapha lamandla amongcwele kusibaye bantwana baNkulunkulu wase ufaka lelo talenta. Ngisho ngani uthi lo mbhalo bebasina bakhuluma bathi Nkosi mine lo wathola lama talenta alishumi wathi leli talenta selingende ngakhona kukhicita lamanye lo wathola linye wakhicita alishumi wathi selitendele leli talenta itself liyakhona lokumultiply liyakhona lokwenda. Ngithi ke skill sami ngewaso sodwa ngeke sikhone kwenda ngidinga amandla emva kwami ngidinga amandla la tawungenda ngikhone kwenda lamandla lawo akusiwe tikhwephatami. It is not by might nor by power but by the Spirit says the Lord. Ngiko ke ngithi nale school of thought lesithi it is mongcwele ngicela kuvumelana naso namhla ekseni inkosi sibusise. So ke sisasike bazalwane usehambile uyevele lelikhashana thina nawe usinikitisa yena uthi njengoba sihledi la asekube neminyakato ngicela kwethula i-topic yethu yanamhla ngidawubeka nje ama reasons la 10 ukuthi why we should do soul winning. Leni wena kufanele uzuze umphefumulo but singake fiki lapho ngicela sinakeni lokuthi maka sehambile athi utawubuya uthi lithi live la uNkulunkulu malisifundisa ekubuyeni kwakhe makathi manye mafile makavela labo labamukele batawufana naye lithi ke in a twinkling of an eye we will be caught up in the sky. Ngekuphathi manje kweliso wena utawuguqula ngiko Paul athi asitukufa sonke because there is a delay in the kingdom. Bebaqabanga bese lo mbuso sovela uyaqala nyalo kanti kwakune delay kulombuso wawungeke uqale ngaleso sikhathi kuze kube khona mina nami nyalo lo mbuso waJesu is not yet established on earth but lo mbuso waNkulunkulu uvetwa through the church uvetwa ngelibandla laNkulunkulu. Siyeta sikhathi lapho atawuba established khona lo mbuso and abuse 1000 years sekude sathane lithi live laNkulunkulu mangingaphosisi ngaleso sikhathi umfana uyodlala nebhubesi umfana yokhona kudlala nanenyoka la sekabusa Jesu nyalo kusenalo mubi kule live. Inkosi sibusise ngicela sinakeni ke ukuthi malihamba libandla liyemafini ngaleso sikhathi leso ngilakutawendeka lokuthi wena ndvodza ngakunika lithalenta walendani asilo munye lithalenta mina Nkosi wanginika linye kodwa nawe sengibuya nawe sekalishumi asilo munye Nkosi wanginika linye sengibuya nawe sekasihlanu asilo munye Nkosi wanginika linye ngalithatha leli talenta ngoba wena uyindvodza wena levuna le engakahlanyeli khona wena ngiyakwesaba wena uyesabeka lelesihle sikuthandaza umtsheleso wena uyesabeka ngagoqa lento ngayifaka eshelfeni ngendela sina ubuye ulikhanze liqwebetela njengoba wolishiya lithi ke iBhayibheli wathiwa kuloyo muntu loyo ngicela nje sikhulumeni ngaye sibayekelela labende kahle wathiwa kulo muntu loyo sebenzi lesibi you slothful servant sebenzi lesibi mukeni
kona leli talent alikela nalo ninikede nabaya nangu ya wanalala lishumi mukeni lona leli lanalo cabanga la akusasiko lamhlabeni lapha libandla kwehlulelwa libandla laNkulunkulu alikho la lo 7 years loyo nalihlwithiwe libandla there will be a peace treaty na Israel letawendiwa ngomphiko uKristu for 3.5 years, then for the next 3.5 years before kuhlangane lo 7 years there will be great tribulation buhlumlo lamhlabeni but libandla likho lilapha eTulu ngaleso sikhathi kunetingwenya leti tawuthi ha ngaligoqa Nkosi ngalibeka lapha eTulu beba inhlulo bantu kwakungasebenzeki nekusebenzeka bangibathe ngizama lokho kungasebenzeki basukume ngaleso sikhathi bo Joshua bathi kwathiwa kimi be strong and courageous wabhalwa naphasi kwathiwa be strong and courageous awukuvanga lokho uthi hey beba inhlulo bantu kuyabe kuhlulelwa abantu ngaleso sikhathi labasinzisiwe labakholwe uNkulunkulu la ngakholwa usele laphasi ngaleso sikhathi kutabe nje kunamaye kuphela maye libandla ke lehlulelwa lapha eTulu ngileso sikhathi lesiqaphelisana ngaso sine namhla leso lekuthiwa makuthiwa occupied like ha dalisa ngize ngibuye ake ngibone ukuthi ngalidanisa kanganani lo myalo bazalwane lengicela sikunake kakhulu akusiko lokuthi utabe udosa itrailer emhlambele enkulu because lembili ngicabanga sibo Reinhard bonke sebalembili bo take out meals bayokhomba amamiliyoni ebantu emphefumulo lebayizuzele Kristu ukhanze kuthi wena ngeke ukhombe amamiliyoni but uthelo myalo ake ngibone ukuthi ningalidalisa kanjani lokusho ukuthi lokufuna ukwende wena lokukey is to focus on kwenda siqiniseke ukuthi ngiyalihambisa leli vangeli ngiyakhuluma ngalo Jesu noma kulikhuni noma kwesabeka but ngiyakhuluma ngalo Jesu ngeke ngabatshela abazalwane ekseni ukuthi ngamangaliswa ngilomunye umzalwane ngilomunye umuntu kulenye inzawo ngathi nangimtshela unemoya yokuba ngathi atheist yabo lokho ngathi uNkulunkulu akekho ngathi mangimtshela ngaNkulunkulu wecala uyabona kwakungathi ufuna kungidli but kuthi kulamalanga laphelile sekuphela iminyaka ngiyabona iyahlangana le ngi5 kulamalanga laphelile ngivini futhi khuluma lwimi lokuthi I'm considering this uconsider kuthatha Jesu he wena after 5 years uconsider kuthatha Jesu ngila ngabona khona ukuthi oh kuthi wabona sungalidalisa bona wena nje lokufuna ukwende hamba nje ukhuluma mongcwele lele ngithe mina ngiyaqabanga ukuthi naye he is the mina he is the pound utawusala yena enda lo msebenzi ngoba ngigcinene kuthiwa thy mina has multiplied le glory ayidi kubo leti 70 nawufunza lo mbhalo le glory bayiniketa lesipho labaniketwa sona ukuthi ninasipho nasi lele sento lo msebenzi umsebenzi weconvicta ngumsebenzi wami ongcwele kwakho ukukhuluma nje kwakho uqhubeka ukukhuluma kuze kuthi masifika leTulu lehlulelwa libandla ungabi nemahloni haleluya ake sendluleni ke bazalwane without waste of time sibukeni the 10 reasons why you should become a soul winner. Kwekala sithe soul winning is important because the night comes when no one can work. Kuzuza umphefumulo kumcoka ngoba buyeta ebusuku lapho khona kungena khona kusebenzeka khona noma ke lapho khona kungena usetshenzwa khona siphila kulesikhathi lesi nginako ukuthi sesike sakunambitha ielement yebusuku noma sila kangwane lesifo lesikhona sisende nje sathi lungu kuthi busuku yini lapho singeke sikhone mbamba kusebenza khona akuthi nakufika lesikhathi leso ungadisoli ukuthi kube mani wakwathi lo myumzalwane bekhona bebathi manje yathi ngikhumbule esontweni ukuthi bengihlala phansi nakuhlatshelwa during lesikhathi selockdown bengihlala phansi nakuhlatshelwa ngiyakhumbula amathuba lengadlala ngawo kuze ukuthi masosembi kwenkosi nyalo ungakhumbule amathuba lawadlala ngawo wasebenzise nyalo map la mathuba tell people about Christ ngiyathi ukuthi kulukhuni akusilula tell people about Christ ngalesi sikhathi kugebele ekhumbini uthi nje nawuthi yahlala asimongcwele mtshele ngaJesu yabo kungazuthi ngathi inkosi kodwa ungihlolelani lo muntu lona ngimcala ngakuphi bathi uNkulunkulu uthe mtshele lona leli talent nalithatha idalisela wena batshele haleluya ungakefiki ke ebusuku because sisekuseni leli thuba leli it is time bound leli thuba lekubatshela linesikhathi naso siyaphela siphela nje ngalesikhathi semusa lesikhathi sekubatshela kuze kuthi makufika isikhathi sekuthi nasewelela ngeshare sibike emva kenjabulo asibatsheleni bazalwane inkosi sibusise kwesibili soul winning is supreme task of every minister sitheke kuzuza umphefumulo
ngiyona nkonzo lenkulu yawo wonke umuntu noma ngabe waliphi ioffice, even kule fivefold ministry. Ungumprofeti, uprofeta kuze kuthi kuzuze kumphefumulo ekugcineni. Awuprofeti kuze kuthi abantu banikele imali. Noma ngabe ungumvangeli, uvangela kuze kuthi bantu bazuzekele embusweni. Awuvangeli kuze kuthi ube yicelebrity. Na ungithishela ufundzisela kuze kuthi bantu bamadi uNkulunkulu. Empeleni nakathi Jesu yondla emawundlu ami, abengasho ukuthi akuyobuthwa tshani, abethi abanikode information letavenda bamadi uNkulunkulu. So ufundzisela ukuthi bantu ekugcineni bamadi uNkulunkulu baphinze bangalahlekelani naNkulunkulu. Naloko na even the two letisel konke letipho leti ukuthi ekugcineni umuntu wamadi uNkulunkulu. Sibekisile ke bazalwane sathi nakudlalwa ibhola wonke umdlali lo segroundini, wonke umdlali lo segroundini, nangabe wembabane Swallows udlalela kusimbabane Swallows iwin, na goalkeeper lo ngakhona ukushaya goal uvimbela ukuthi imbabane Swallows ayiwin. Noma ngabe uyashanyela, ushanyelela ukuthi akuzuza umphefumulo. Nangabe khona umuntu ofika akhanze wena kuqala noma uhlangana naye endleleni nemshanyeli ngumvuzuzu wemphefumulo. Wonke umuntu lo sendlini yaNkulunkulu akasiso sibukele. Kuzuza umphefumulo akusimsebenzi wemfundisi nepastoral team, ngumsebenzi webazalwane, ngumsebenzi welibandla. Hallelujah. It is the supreme task of a minister. Okay. Kwesithathu bazalwane, say you must be a soul winner because every Christian is a witness. Wonke umlokho wakho lokugcwaliswe ngamoya ugcwalisele ukuthi abe ngifakazi. Fakazi waJehova ke ngithi mbamba abazalwane. Sifakazela ukuthi abantu bangene embusweni nyalo ngoba izulu likhona nesihogo sikhona. Asifakazi ukuthi lokho akukho niyabona. Wonke umuntu osindiswe lokholwa ngKristu unensayeya ukuthi abe ngifakazi ngalo Jesu. Lokulula nje longakufakaza. Lokulula. Kuthi uyadadi nje ukuthi hey bathi Jesu wangendela umsamo nakethu mina. Angebushaya. Bathi kwanela kufika livangele empilweni yami. Ngoba nenguquko leyabakho. Soqala ilifakaza ngemandla kaNkulunkulu. Uyaqhubeka azabone ukuthi nembala loNkulunkulu ulisito uyasitana loNkulunkulu. Ungakhuluma ngetinto debantu, khuluma ngala kwenda kuwe wendani uNkulunkulu. Ungifakazi. Hallelujah. Soul winning is essential if you want to be Christ-like. Sizathu sesine sithi uzuza umphefumulo kumqoka mangabe sifuna kufuta Kristu sibekisile sathi weta watofela abantu basedoni wabonakalisa kulunga kwakhe. Ulungile Kristu. Sine sonke sifuna kufana naye. Mangabe ufuna kufana naye fike esigabeni lapho khona umuntu aba into lenkulu empilweni yakho for Christ. Umuntu kusube Christ-like. One element lengayibalula. Bani ngumuntu lothanza kuzuza umphefumulo. Usuyekela abantu baye ngotindwe ibone. Ngeke ngeva lenye ilona kwaThapha. Athi hayi sesiyabayekela. Bafuna ukugwadla zigwadlele. Hayi sesiya no ngeke silikhulumele lo vangeli lelo. Ngabe sendeliphutha. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu sona uyasilanzelela kuze kube sekufeni. Lawo magama lawa akasila phuma emlonyeni wethu. uNkulunkulu umbani Jesu singumtimba waKristu. Ubalanzela ngathi kuze kube sekufeni. Mabamala sibalanzela baze bafe. Makafa kangena phansi siyashiya sisukela labaphilayo. Sibalanzela baze babe kusekufeni. Letinyothi vakala ngazi ukuthi damoya ufuna sigijimise kanise siyasiphahlukisa abazalwane. Asibadubi bantu. Siyabathandazela baze baphenduka. Nanga bakasafuna ukungikhulumisa ngiyomthandazela azaphenduka. Batambone emathendeni. Hallelujah. Soul winning is a mandate of the end time church. Sesiyaqedza abazalwane. Ngibekelana ngathi kuzuza umphefumulo. Imandate noma ngiloku gunyathe kwaniketwa njengemsebenzi welibandla leqina nalesingilo thina. Ngiyakholelwa lokuthi sesilibandla leqina. I don't believe ukuthi kusene generations latababo more than I don't know 100 lamanye latawuqhamuka emva kwalelibandla leli. Ngisho ngani bazalwane? Lithi live la uNkulunkulu livangeli kufanele lishunyayelwe emagumbini onke lamanye omhlaba. Bese lithi bese siphethe for siyefika. Then the end shall come. We are ushering the end to the end. Insaya yethu umhlaba usayeqineni akusiko kwethuswa ivaccine. Insaya yethu umhlaba usayeqineni akusiko kwethuswa ukuthi umhlaba udumtela ubhekaphi. Insaya yethu lenkulu lekufanele singabe siyakwenda njengelibandla. Unaka ukuthi livangeli liyashunyayelwa yini. Lokunye lokusena sethuswe kuletindvo bazalwane netali because at the end of the day vele umhlaba is going to the end.
but lekufanele ukuthi kusethuze ukuthi hey bantu sengibatshele bangakho ngaJesu ngalela la ngale recording lapha eTulu ngiyawuthini ngempilo yami ngiyawuthi ngendeni nako lokufuna kusethuze embamba hayi lokunye lokwenteke emaceleni ethu ingosi sibusise ngiyakholela ukuthi i-element nje kuba assertive kwethu ukuthi sishumayele Jesu sihlokolode ngelivangeli lithi iBhayibheli baapostoli kwathiwa naba labantu lapha bhekiselive phasi bebangalwi itimbi labantu bebashumayela nje Jesu lophilayo babavimbela sebangeshiya kubo Athens babavimba sebangeshiya babhekiselive phasi ngabani ngaJesu bayafakaza mhlambe lo mhlaba ofikela ukhona ngilokhu we are passive with the message kumbe sinakele etinye tinto I don't know ngithi be a soul winner angisathi kwesingaka because it is a reason Jesus came on earth. Last but not least, I think soul winning earns you the right to kingdom promotion. Ngibekela abazalwane ngathi kuzuza umphefumulo ukuniketa lithuba noma ke ya ukuniketa lithuba lekupronyotwa embusweni waNkulunkulu. La embusweni waNkulunkulu bazalwane awupronyotha ngokuthi wakamsibi. Watalwa ngumshumayeli. Uyafa nje esihogweni tala ngumshumayeli. La mbusweni waNkulunkulu awupronyotha ukuthi utalwe emndenini lonjani kumbe unani loyiphethe ngetandla. Upronyotha ngokuthi sisebeni lesethembekile. Na utawukhumbula lokushiwo kulamajala ngale ngemuva kule parable leya kwakuthiwa sebeni lesethembekile. Ngoba wethembeke kuloko lokuncane wena lotalise kwabalishumi nyalo you will be given to govern over 10 cities. It is a promotion in the kingdom. Kwangenda nganaka ukuthi hey kambe ezulwini ngabe asikuyohlabela kuphela ngabe kunemsebenzi omnyelo wendeke embili ngoba kwathiwa laba so yoniketwa to govern over cities in heaven. You will govern over 10 cities. Lo mnye kwathiwa you will govern over 5 cities. Lo kwathiwa kamukela la nawo shosi lezulwini toba street kid angathi utabendana lo emuka lokho lokuncane la nawo but basale ngivumeleni ngithi kuzuza umphefumulo wethembeke kuloko lokwendawo angithi kuzuza umphefumulo nakuleminye imisebenzi le imisebenzi lemihle because umsebenzi lomuhle ngithe wonke noma ngabe wendani konke lokugcina kubuthana ubuthanele kutheni kuzuze umphefumulo imisebenzi lemihle noma ngabe uyanikela konke lokwendako lokugcina kubuya nzawo ukuthi kuzuze umphefumulo umsebenzi lomuhle if unemali yakho lofuna uyikhanza ngale ngesheya uyawukhipha tishu umkhiphe nemnikelo wethembeke usponsorishe uphethe insanzane nebefele kathi leyo misebenzi mihle Dorcas wavukela kona lokho nje ufelani Dorcas kanti bowusita wavuswa imisebenzi lemihle yayithinza abantu impact abantu imisebenzi lemihle ngithi ke leyo misebenzi mase sembeke kuyenteni yona uNkulunkulu utawusethemba ngale mina akwethenjwe emavila le akwethenjwa umsabani kwethenjwa nje sisebenzi lesethembekile ngekulehle nalethembekile ngekulehle nalethembekile ngekulehle nalethembekile kwegcina bazalwane ngifuna ukuthi be a soul winner because it will help you avoid the mega charge. Be a soul winner because it will help you avoid the mega charge. Mafuza livula uNkulunkulu encwadini yaHezekiya verse 17 kuya 18 kukhulunywa ne70 la kuthiwa mangabe mina ngikuthuma wena ngithi hamba utshela la ngalombi kuthi utakufa wena ungayi lokuyomtshela asuke vele afa uthi ingadi yakhe mina ngingabese nayibuta kuwe mina lengadi yakhe ngibese mina ngiyakhumbula amasenze Pilato shokisi le concept yokuthi vele makwafa umuntu athi angitimbanza kanye ageze tandle embiko abantu it was one of the abekuthatha khona la ingadi yakhe yawubutwa kithi ngiphinze ngacabanga ngathi Nkosi kumgcoka nalokuthi sithandaze sithi Nkosi ngihlambulule lapha lethemba lenjalo bathi hlambulule impela bangakhi lathe mongcwele bafakazele sakuhluleka kuwenda lo kufuna ukuthi sihlambulule but lokuthi ingadi yakhe yobutwa kithi it sounds scary but siyabonga ukuthi akhona emandla ekusenda siwende lo msebenzi ngekwethembeka akhona emandla ekusenda siwende lo msebenzi ngekwethembeka namhla sikhulume ngendvodza lelungile the noble man kunenzaba leya kuyaxoxa bazalwane sesivala le ndvodza lelungile ngisekuqaleni yafa enzaweni yakho ongakayicela unganenzaba nayo kuthiwa kwakena le intombazana yayithengiswa le ntombazana yayithengiswa isigcile but ayikhumbula labasha sifika sayixoxa lenzaba yayithengiswa le ntombazana isigcile mayithengiswa njengenkomo kade kwakuleti igcile uthengiswa nje njengenkomo ungumuntu bakubhidele
phakene lendvodza yayisola iphakamise njalo ifuna kuwina lesigcili ifuna kuwina le beat yalesigcili yathi nayiwina lendvodza lentfombatana yangenelwa bumunyu emoyeni wakhe yathi lo babelona uphakamisa sandla kasehlisi uphakamisela nje ukuthi awine mina ngiyoba sigcili sakhe uphakamisela kungiwina kusingiyoba sigcili sakhe wathi nakamthasa lo babe ambhadala kulabe bamthengisa thwale ntombatana yamkhafilela lo baba yamkhafilela nje ngakwenyanya ungaze ukhiphe imali lengaka uyikhiphele nje kuyongicilana thiwa le ndvodza yathi yasula nje lama lo lamatha lo muntu yahamba naye yaya enzaweni lapho khona kwenziwa i-change of ownership yetigcili njengenkomo ishintsha liphasi makufika kule ndzawo leyo wayenda le change of ownership lo baba wathi nakabuya nayo kukhonvole yamangalisa le ntombatana wabuya leli pasi selibhalwe ukuthi ligama le ntombi nabe kungusiphiwe Bhembe sibalwa umuntu angiqolele sekubhale ukuthi siphiwe Bhembe wamangala le ntombatana kanti lo muntu ngimkhafulela ngimenyanya ubhida kangaka nje ungithekela ukuthi atobuyisa kimi i-citizenship yami ibuye kimi bumfu bami bubuye kimi ungithenga ngelinani lelikhulu kangaka nje wendela ukuthi ngingasafi isigcili samuntu sale ngiphila impilo yokukhuleka lithi lenzaba waselo Sisi uyadikhethela wasi wena babe wena ngalokho sisowende nje ukhethe ukuthi ngibe sigcili sakho ukuthi ubhadale inani lesetulu mina ngiyakhetha ngemabomo angisafuni ukuba wami ngifuna kuba wakho ngifuna kuba wakho ngithenge inani lesetulu ungikhombise lithando ngifuna kuba wakho abantu abakethi Jesu sikhombise lithando usithenge ngelinani lelisetulu kuthi imbhadalo umuntu lebeka ngayikhipha lithi iBhayibheli umva ngakhiphani uzibe inhlawulo emphefumulo wakhe kuthi imbhadalo besingayikhipha namanje kuthi lo ngakhipha kuze kube inhlawulo ekuphila kwakho ngivumelene namhla sesithandaza ukuthi ngikunike lithuba kuthi uyirecognize le ndvodza lelungile ngekuthi uyinikete impilo yakho kuthi lokunye lokungcono lokungayiniketa kona ngaphandle kwekuphila kwakho khona yini lothi namhla ensambama sesiphuma siye emakhaya ngicela unginikele lithuba ngisathe Jesu phume kulenzawo kuna Jesu Kristu ayingosi nemsindiso ekuphila kwakho asibonakalise ngekuphamisa sandla sakhe sathandaza lomkho songaka hlatshelwe wena uhlatshelwe wena khosongaka lo khosongaka hlatshelwe wena nami sisacela imali yengosi umfundisi losithandazela losingosi ngiyadzinga ekupheleni kwami sesandla sakho akusilohlazo umfole impilo ongadelela yona ngoba kuphilo ngabaleki impilo yakho accountable over nemntalo wakho akayihlali nzima kulelo hlangothi makude ngaphelele incebe yangosi kulengeni awungena sivale mehlo ethu sifika ekuthandazeni
nelithuba lebesinalo lekuthi ungeva livi lenkosi bese nawe kwekucala ubalelwa ekuthenini lamuhla ungumntwana waNkulunkulu. Yes, wethembekile uNkulunkulu kwenda lo msebenzi kuwe wena kwakho kwemukela. Kwesibili lokumcoka ngokuthi wena lese ukholwa lo walemukela lelithuba wamemukela Jesu wena nami sale sicabanga ngalabanye. Nkosi leliviki alingapheli ngingakakumeleli kahle, ngingakaniketi imalo ingcwele assignment yekuletha conviction, ngingakaniketi imalo engcwele lithuba lekuthi agucule impilo yemuntu. Ngisite Nkosi ngivule umlomo wami kuleliviki ngichubeke ngikhulume ngawe noma ngike ngikhulume ngawe nalomunye. Just give yourself that assignment. Moya longcwele lokwati kusiholela eqinisweni. Ngikhulekela lokho babe ukuthi kulokunye kumbe kubita kusebenza kwakho kithi kube njengakuPhilip lengazuthi wagijima waye Samaria washumayela bantu baphenduka. Kubita sibe nenhlitiyo yakho ngendvodzana yakho Jesu lo wahlala nje ngasemthonjeni wemanti. Just one woman came, munye nje. Wenela kuthola lamande kuphila wagijima wayawucocela labanye kwase kuphuma lidolobha lonke. Just one. Ngiyacela Nkosi usiphe sicalo lelivi lakho lingahlala emabhukwini ethu noma emcabangweni wethu, kepha silifake letendo ngekukhetha kwethu ukuthi kumbe nje lona lengisebenza naye, lona lengitawudibana naye endleleni, lona lengitawubingelelana naye, kumbe uyakudzinga Nkosi angibe lithulusi leli letha a possibility yekuthi angaphenduka. Siyabonga Nkosi ukuthi vele lokho kuyinzando yakho ukuthi bantu bakwadi wena. Sifuna kubuya sinebufakazi bekuthi sikhulumile ngawe, sabangele emadvolo lamanye akhothama kuwe, lithunyiswe ligama lakho. Siyabonga Nkosi ukuthi uyawusirefresha ekuhambeni kwethu khashane nathutane kanye nenceku yakho lophumisele ngayo lamhla livi lakho. Uyawuchubeka usinakele usiphathele yena kahle, umqinise likholweni lwakhe nenhlitiyo lomphe yona yekubona abantu lekumele babuye babe bantwana, babe ngema-sons and daughters in the kingdom. Siyabonga msindisi wethu, kusendela ngekusiva, usendela nangetulu kwalesikucelako kuze kuthunyiswe ligama lakho. Kuthula kwakho kuyawulondoloda libandla lakho khashane nathutane lapho siyakhona, kusukela kulabancane kuya kulabadzala bethu. Nalabo Nkosi lekungendeka kube khona lokubangela ukuthi bangakhoni kuba senhlanganyelweni, siyabonga ukuthi uyawusigcinela bona. Labangaphili Nkosi kuphila solo sikuthatha ngekuthi kungumusa wakho. Akube khona kuphila kusuka etinhlungu nekufa nekugula lokungaba imbewu yesitha emtimbeni. Usiphe inkululeko yakho Nkosi manje kuze kube phakade. Amen. Amen.